Okay, sanibona babukeli, sanibingelela kusuku olulandelayo. Siyakuyintokozo kuthina ukuthi nisilandele ninikeze isikhathi abanye bethenga amadatha besibukele. Siyabonga kakhulu kuyintokozo niqhubeke nikwenze njalo somkhanya ukuthi siyakuthanda lokho. Nislike nje usuku nosuku, ni comment lapha phansi, ni subscribe ukuze sizokhula usuku nosuku ngoba sisazonilethela information eyakha nengane zethu ezisakhulu. Okay, namhlanje babukeli ngizoniphathela ngisho ukuthi ngasho nje ukuthi namhlanje ngizoveza nami ukuhlukumeza kwami ezintweni eziningi ezinye zeingcenye zezinto ezengiholela ukuthi ngibe nenhliziyo embi ekukhuleni kwami. Kunesigameko la esake senzeke esigodini sasenseleni. Kunobaba wayisosha wayengaka amafleka isibongo sakhe ngeke ngimfihle, wangihlukumeza la baba. Lo baba lo wayisosha. Lo baba lo mayisosha shuthi wafika ebusosheni bakhe wafika isikhathi sokuthi ngalo wadubula amabhunu sorry ukuthi amabhunu kodwa wadubula abantu abamhlophe ukuthi babesebenza ndawonye kwezamasosha. So benokumcwasa ngokwebala ukuthi yena mnyama ngoba mayesho ukuthi ngalezi ayikhathi amasosha ay special kakhulu kwangabantu abamhlophe. So ke yena ke shuthi azamakhela uzunge ayilokho emhlukumeza wagcina wawadubula. Mayewadubula wawumuntu ke manje osexoshwa. So wayinenhliziyo embi la baba lo, wayikhuluma namalimi. Ngisho ukukhuluma kwakhe wambona ukuthi uyakuphoqa. So wayezegcina eba nolaka. Okay, lo baba wayengikhonzile lo baba kakhulu. Ngiyingane nje ehloniphayo ethanda lokho. Esho futhi uthanda indlela uthi ngoba ngiyingane esuka emakhaya understand akufanele ngane ngificele ukushila enseleni engazi noma liyaphuma noma liyangena. Baskis, okay. So lo baba lo nje besijwayelene kakhulu engixoxela igigaba zakhe ukuthi yena ebusosheni benza njani amabhula amshaya kanjani ngoba wazi wangitshela nje advice nami nje ngayithatha advice ukuthi uyabonga lesikhathi ushawa abantu bekushaya uze ukuthi bakushaya kancane kufanele uvele ukhale kakhulu mabekushaje vula uthi ukhale kakhulu uthi ngalosikhathi bakushaya kancane wenzela ukuthi noma ngesikhathi beyiqinisa uthola ukuthi uzothambisa yabo uthi noma ibhunu nalo ukuthi befethu ifike embambe la uthi mayembamba la ezothi cha limbambile kodwa mali ngaqinisa kuzoba wese uthi wayevele ekhale kakhulu. Hayi okay, lo baba ke njengoba nazi ukuthi isikole bengasifunda. Lo baba engithathe kunomfulo lapha enseleni phansi kuthiwa insezi noma enseleni sengukhohlwa igama lo yamfula loyo. Ngathi inseleni makuyona insezi. Kulapha ngakamnye ngazi umuntu ohlala enseleni uyawazi lo mfulo. Lo mfula wegigaba lo ngaze ngabaleka ngangena kuona umuntu ehujwa amaphoyisa. The same sport futhi yolo ndawo le. Lo baba ethi kumina ayuthanda ukudoba ucela ukuthi sihambe sodoba emfuleni. Hayi yimi lo ngivume ke mina sihamba ke ngithethe ngeke indobo kwakusenalento kusenalesi sitolo ekuthiwa isiba group lapha enseleni. Isiba nje wayizotolo beyidumile. So wafika wathenga indobo khona saplana kusuthi okay no siyahamba ke saya emfuleni sayodoba. Lo baba mangifika la ukudoba ngiyakwazi ke mina ngikhule ngakhe emakhaya. Hayi ukudoba lokwemshini. Lokho kudoba nje uthola umhlanga ngabe uqwala ngabe induku eqinile ubophela usinga udobe kanjalo. So lo mfulo esidoba kuona ezinye zeziba zazo zinani zinengwenya. Okay, so siyadoba ngidoba la nalo baba lo. Ngiyababamba ofishi baningi ngiyamdlula yena yabo. So lo baba ngoba ngiveza iqala unenhliziyo encane yabo. So maye ngidoba mina la futhi hayi ukuthi sidobe endaweni eyodwa. Izibe yebo sikenzeka sibe side kodwa ukuthi udoba kwenye iportion nami ngidoba kwenye iportion. So uyabona ngiyababamba la bese ngitshela ukuthi hey Mthetho ubamba ofisha abangaka. Hayi athi nami ngizothi naki ngithulekile mhlawumbe la ngiyasola ukuthi kunengwenya. So ngoba wayemdala izinto wayengitshela zona ngangiyihlonipha ngoba ngangingazi lutho ngeexperience yemfulo emkhulu. Thina emakhaya ukuthi kusamthetha imfulo kuba umuntu wasamthetha uzoyazi imfulo besidoba kule mfulo kuthiwa icwaka. Ilesigodini sakwabiyela ngalesigodini sakhe ngapha emgazini yona mfulo ibisikankile le kube kuthiwa icwaka ndawo zo2. So mncane le mfula leya. So lo mkhulu nami ngibona iziba zinkulu. So maye ngitshena ngeexperience yomfulo ukuthi kunengwenya ngakuyena ngoba nakho ofisha abahle babalekiswa ingwenya. So kusho ukuthi babaleka beze kimi uyasuka ngapha na ngoba naye uvikela ukuthi engabanjwa ingwenya eze ngapha ngakumina la mina ngidoba ngakhona. Right ke akuna nkinga ngijabulele mfana ngoba phela ngifuna sibambe ofisha emdala futhi nami ngibona kuyihlazo ukuthi mina ngimncane kangaka ngibambe ofisha idlula umuntu omdala and yena ngiyambona ukuthi uhlala nomndeni vele abofishi kuyena bawusiza ukuthi uzokwenza ishebe. Hayi eze siyadoba la umethu uyafika la ofisha abahle. Hawu
ethe nayi sekunengwenya ngapha asibuyele ethi mina ngihambe ngiyodoba la kade doba khona ngishifte ngempela ngimshiye la ngihambe ngela kade doba khona ngifike ngilufake beno doba phinde futhi ngibabambe labo fish bebe baningi labo fish mangaqambo lamanga uShekhasi mhlambe lomkhulu impela waseboxer ngoba ebona uShekhasi abakhulu ngalezi ikhathi wawu mhlambe wawu close to half noma wawuya kufull ngibamba ufish so bese ethi kimi uma ngibabamba ngapha bese ngithi mina ngiyababamba na ngapha babamafleka bese ecasuka ethi wena mfana yini unathi usuka ngapha ubamba ufish makufika mina bengabamba uma uya ngapha unalento ekuthiwa umzanene ubamba ufish ngomuthi yabo bese ethi angilikhiphe udobo ngaphandle ngilukhiphe lube ngaphandle engikhuthuza nje emaphakathini ufuna ukuthola ukuthi ayikho into ewumuthi noma yini engisebenzisayo kufanele ngibambe ufish kangaka ngazi lento babukela izoba ihlaya egcineni alright ayibese ethi angingadobi kudobe yini hayi la ngempela ngirelax ngabi nankinga hlale phansi ngimbukele mina vele office bebaningi sengiyaboda awu la ngisho noma ngingahamba futhi anginankinga ndawo hayi uyaqhubeka njalo uyadoba yebo kunaki sekuyenza lokho okuncane ebambe lokho kuthuye la mhlawumbe uthi cabanga ngathi mangaqamba lo mhlawumbe oyisebamba aba u3 4 ngalezo ekhashana uyambona kodwa ukuthi inhliziyo yakhe kulabo office engibabambile ngoba abambakhulu futhi baningi kunabakhe hayi bese ngimtshela ukuthi hayi baba ngoba vele mina office bebani sebe enough angisafuni ukudoba yabo so mawuqeda ukudoba udobo induku le ende bungahambi na ngoba besibalekela singabonwa abantu yena wayentshela ukuthi angifuni ukubona abantu ukuthi ngiyadoba induku besiyiphula ukuthi mhlawumbe izoba mfishane bengaka usingo ulithayithe kanje into ongakhona ukuthi uyigoqe uyifake ephaketheni noma ufake labo Shekhasi abanofish hayi bese mina ngiyiphula njalo induku sometime ngiyibeke phansi la kunocelemba la ucelembe besimba ngayo lento yokudoba bathi umsundu abanye bakubiza ngemnyundu angazi bakubiza ngani kodwa nje lokho ukuthi ufaka udobeni enza ufish ukuthi udle lo celemba besimba ngawo owakhe lo celemba mina yonke into ithe ngoyena hayi bese ethi kimi mina wena mfana musukuzongenza isilimo ngathi ngimdala kangaka ngingasuka ekhaya ngisuke sukela ekseni ngithi ngizospend isikhathi ukuthi ngithole ishebe sodliwa zingane zami endlini wena usubamba ofisa ukutshela ukuthi uthathambe futhi uzongitshela ukuthi uyahamba wena uyangishiya la awuhambi yabo hawu ngivela ukuthi hawu phela manje uyangiphoqelela wena ukuthi ngihlalela ngoba uthi angingadobi nje wena edehekana nomuthi ngakho wena ngithi ungadobi ayi yabona ngivele vusi ngiqale ngithi yabona manje inkinga ke le ngimbone futhi ukuthi hayi uza ngokuthi uzongishaya futhi uma ukuthi ngiyaqhubeka ayise ngihlale ngiyabona phela still isikhathi sihamba akasho futhi lo muntu uthi hayi buyela kuzodoba ngimcele mina futhi ngicela uqhubeka ngidoba mangidoba ngizodobela wena ethe ucabanga ukuthi ngilambe ngaleyo ndlela yazi vuse vele enze njani vele thatha ucelemba engibhaxe ngawo engishaya mfethu ngalendlela ukuthi angifuna uqamba manga yazi lento namanje ngikhohle engishaye ngikhale ngembezi mfethu zize zome izwi lelize liphele engisha ethi ufuna ethi kugcineni ufuna futhi ukuthi enginqume ngalocelemba ufuna nje ukuthi ikhanda hlala liphose lapha lidliwe ufish ethatha ufish ehambe ekhaya sengiyaxolisa ngiyamtshela ukuthi ngicela ukuthi ethatha ufish engiyeke mina manje yabona akusakhale ngisho ukukhale ngisho ukuvika yabona ezandleni lavusa ngase nginembala yocelemba kanje imvimbo ingalo sezinkulu sezingaka and kuyafana uzwahle vusi lapha nenseleni ngihlala nomama ngisho ngaphuma la ngiphumelela ukuhamba ngekhaya la kuhlezi khona umama lo muntu hayi nanokuthi owangaphandle futhi umqashi ulayini sikulayini owodwa nayo bayazana futhi nomama ozala mina manje mangitshela umama uzokwenzana umama kulo muntu wesilisa ubaba vele ngoba ngimtshela ukuthi akekho empilweni yami yabo so kuyaqala ke manje kwenzakalana kufanele vele ngoba sengishayile nje ngilwela ukuthi enze into ayenzayo iqede ngihambele mangihambele futhi angeze ukureportela umuntu ukuthi khoi ngibe nenkinga akho mfowethu engizomreportela akho mngane engizomreportela okwami nje ukuthi ngihambe ngekhaya ngikhala ngalendlela engikhala ngayo uma ngibe nenhlanhla ukuthi angidedela ngihambe ngifike ngihambe ngiyoyilalela so lo baba ke lo isosha lo engitshene ukuthi yena ukwazi ukubulala umuntu embulala engabonakali ngisho ithambo lakhe lingabonakali uyabona ngaleso sikhathi mina ngiyakhala ufuna ukuyisho lento babukela ukuthi omunye umuntu engayithatha ngendlela engekho right uyabona into eyenziwa lo baba lokumele isosha engishanga mpama kacela ngingakwazi ukuyivikela ngikhala kubhlungu nginenhliziyo embi ngingenakho ukuvikela noma kukhona umuntu owayengangilekelela iyona into eyingxenye izinto engikhandela inhliziyo embi ngoba mina ngifuna ukuqamba mangavusi even ekukhuleni kwami mina ngaze ngibe nayo lento ukuthi ekhaya ngoba dekuliwe sekuthiwa
hayi nabo abafethu bazongilekelela noma nangu umalume noma nangu umama, mina yonke into ibiyenzeka bengiyibonela la mina. So that's why ngibona isikhathi esiningi izinto eziningi bengizenza ngibe nenhliziyo embi, into ebengiyenza bengiyenza nawo nembeza. So uyabona labo abavusi namanje ngeke ngimkhohle, uma kuya ngokuthi usaphila ngiyafisa futhi ukumbona hayi ngempi, kodwa nje ngimdlulisele ukuthi cha into oyenza kimi wangenza ngayibona ngingabalekile emhlabeni. So ngiyamcela ke babukeli, umuntu obuka ivideo eyibuka ivideo yonke iziphele kuze uzothola ukuthi kwenzakalani. Okwamanje siyabonga.